Martin danas dolazi iz Zagreba. Martin danas dolazi iz Zagreba. Izgleda smo konačno dobili gospodina Martina u Zagreb. Halo, gospodin Martin, šta ima novo gospodin Martin? A šta da vam kažem, gospodin Željko, znate sve o meni. Točno. Da volim žene suprotnog spola, da sam baletan u mirovini. Mislim, dobro, ali što radite, to me zanima. Pa evo radim sam upravo repeticije iz baleta, evo, vježbe sam sinoć imao, istezanja, znate ono stezanje, kak sam se sinoć stezao, gospodin Željko. Ništa čudno za vas. Imali sam postao još drugog, znate, ovaj mirovine, prvi stup, drugi... Za penzionere. Bandera. Prvi stup, drugi stup, bandera. Radimo ove za umirovljenike, zabavnu emisiju. Zabavnu emisiju. Ples na žlici. Na žici mislite? Pa da, oni kao na žlici pležu, ali ovo je na žlici. Ovo je još gore. Ovo je još gore, jer nemaju u tanjuru, nego imaju samo da stave na žlicu. Znači ples na žlici. Ples na žlici za penzionere, gospodin Željko. Vrlo zanimljivo. Halo, ko je sad? Mama je. A puno ime i prezime? Mama! Moje gospodine. Recite mi, šta još ima novo, neko jelo? Ima novo, sluša novo za ove umirovljenike i ovo, gospodine Željko. Imate neko rješenje? Ima rješenje, znate šta mi je žaj, gospodine Željko? Recite slobodno. Ma ti umirovljenici malo se bune, ja sam sad nešto spremila za njih, ali previše se bune. A dobro, s razlogom na neki način. Čekajte. Lako je sad govori buni se, trebalo je štedit prije, kako sam ja štedila i sad danas imam, nema problema za mene. A dobro, nije. Sve je na meni. Trebali su ih oni štedit kao ja. To je bilo odricanja. Pa čekaj, to... Ti se sve nismo odricali. Ne bi se u detalje. Gospodine Željko. Zato svim penzionerima koji još nisu, štedite materina. Poslije bude da sam ja kriva. Koji stup? Koji stup? Bandera i ostaje kao jedno rješenje. Stup za rasvjetu sa reklamom. Halo, ko je sad? Ja sam. A ko? Financijski stručnjak. Girica Žele. Znači, znanost, financije? Porez u službi medicine. Čekajte, znači, porezna reforma, time se bavite. Koliko sam se ja puta poreza, da ti znaš, ja to sam proučao. Niste vi to razumeli. Ma Žele, krv nije voda. To znam. Znaš šta je krv? Znam. Krv je hemoglobin, eritrociti, trombonciti, saksofoncidi, gitaridi, dinaridi, visoke tatre. Moje žene, jučer sam tatra toliko maristre sa kruvom da mi se poveća kolesterol. To ti je žele. Pojačan horicu kruva, to je horor žele. To je film, to je kao film u novu. Ma jesam, to ti je kao film u kinemaskopu i kolesterolu žele. Radio Dalmacija. Najveća kvaliteta. Svi likovi i događaji u ovoj epizodi Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba su izmišljeni i nemaju veze sa stvarnim osobama.